باجار حسک جی گلک پیک هاتیان پیک تی و جناوان کرد لگفن داعش لسر باجیر و چکرنا دسهلاتا سوری جی گروبن عرب را هشتیه کرد مطرسیه ده بجین و هر وها کوچبر ببن. قفو إيريشين داعش لسر باجار حسكي ونمازا تقينا نوروزي وبشكرنا هيزن عرب إبسر الجيميبا صدمن سركنا جي كوچبريا كردارج باجار حسكي وجبر كو أولكاريا واند كبن مترسيه ده تزانین گو باجار حسک کنترل کریه جه آلیه هزن دسهلاتا سوریه و جه بلی تاغن کردان ین گو دبن کنترولایه پکیدنه و کردن لتاغن دیتر دست جمال خبر ددن و بر بتاغن کردان و دچن. قال لك كرد ما لغويران للنشوة العزيزية المناطق العربية بون قشاتنا كتنا صالحية مفتيدة حصرين في منطقة ذا طبعا ترسك جبر عربة ترسن أوضاع ترسن قال كي نخش بيها هاتنا لذلك حصرينه لسر زمان گلک چافدیرن سیاسی لباجار حسکی دبینن گوناکوکین سیاسی دناف تفگرا کردی ده دبن سدم بو قلسبونا کردان و درفت ده دجمنن گل کرد بهز و خورتر ببن. براستي هون دبينن ده حسكي ده عرب خورت بون اف جبر لاوازيا كرداي جبر كرد تفقرع سياسي كردي بناكوكي خدا كتن ومحاورة بهاتن قريدان ومخاب النكارن هيناكي لهف بكن وكاربن جارساريكي جوي ديار دير ببين. روز بروز دموگرافیا باجار حسکی تیگو هرتن و هبونا کردان تیده کم دبه. گفن داعشین داوی لسر باجار حسکی بتایبت پشتی هر دو تاقین النوروزی و چکرنا دسهلاتا سوری جهازن عربی نزیکی خوا هر وها ناکوکین سیاسی جدناف تفگرا کردی ده بتواین خود دبن سدم شکوچبریا کردان جباجار حسکی ایوان حسیب روداو حسکی